kuphi nakuphi la ukhona khona nethedeka ngwane uhlale ulinze ulalele nathi tindzaba teNeighborhood News Network tidakacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Imfuyo info lebaluleke kakhulu futhi leligugu empilweni yeMaswati kangangoba kuyaye kuthiwe indvodza ngetinkomo tayo noma ke ngesibaya sayo. Lokuyaye kube buhlungu ke kungula isikhathi sekuqhamuka abantu bafike bangena esibayeni sakho bebethi inkomo bathathe mahala. Lapha endzaweni yaselwandle ngaphansi kwababeshi Funkamane Mkhatshwa sekunemonakalo lomkhulu lowendakalako njengoba kubonakala ukuthi tinkomo netimbuti tiyanyamalala nasemadlelweni njengoba tigebengu setisebenzisa lelinye lizinga leganga lelifaya ekhatsi kuthiya noma ke kubeka tingibe. Sikhulumisana na Babengwenya losakhamuti selwandle kanti naye ungilomunye walabalahlekelwe timbuti letingetulu kwe-21 kanye netimvu letisihlanu. Ngwenya sicocisana naye ubeka kanje. Baqinisile vele siyalahlekelwa kakhulu. Bayathiya bayeba enzabe sebanenge labakhalile kakhulu nashifu soyikhuluma wayikhutha ke pha usihlava lesi sihlasele sikhulu kakhulu. Ngathi nawe uyathinisela ukuthenini mhlambe nawe tikhona leti ke kulahlekela Ngwenya ke jaye ngathi sibaya sonke ingakho leti kulahlekele wena. Leti lahlekele ting 2021 timvu ting 12. So kuleti tetithiyo tabo naleti ngibe batibeka latule ntsabeni emadlelweni. Tigcwele lapha entsabeni. Sinabo ufakazi sinato lekhaya siyatinyomla lensabeni tinenga kakhulu leti ngibe. Engabe mabuya lokuthiya kwabo inhloso yabo kuthiya leti fuyo enivele noba suke bathi etinyamatane bese kwanza ukuthi mhlambe sekubambeka tona leto tifuyo kakhulu kade natidla lapha eTrensabeni. Singete sathi kepha umuntu usuka ganga phela kuyothiya lapha edlelweni la selusela khona tidla khona ngo. Kule hleketa kulahlekela nakusethe lokwe watithola. Tikhona lesayisa tithola namsimango tikhona sitithole tibanjiwe sifuye sitithulo. Tibanjwe ngile tingibe. Tibanjwe ngile tingibe. Lokusho ukuthi umnikati wetingibe nakathola kubanjwa imbuti vele utayithatha lembu. Cha kuyavakala mabuye. Emaphoyisa emangwa ayanibambisa yini? Asibambisa namaphoyisa ahulumende asibambisa. Bobaba enkosi. Hayi siyabonga kakhulu. Anzike nendlunkulu seyikhuthe kanenge ngalomonakalo loya ngekwanza lapha endzaweni yaselwandle ukuthi awuphele uthi nya kutabonakala unhlangazimuka nemoya. Bikacetsa tshwala yende wetindzaba teNeighborhood News Network ngiselwandle.